Lawrkhawm episode za somni pasari na Inkharkhip Chhunzawm anidon India ram sarkar chuan meinili atanga nisom pasari thleng chu rampuma Inkharkhip lockdown a Chhunzawm le dona amai ro chu ama angem a strict chuan akalpui to don lo ang country theu angin rampum pui lockdown saber chu prime minister in march ni somni palizan khan apuanga chu me ni thum thleng Chhunzawm ania Kandin hunanin he lockdown hi ti top mai chi ni na lang lo bok nen tin state trend khata kai an tam viau line state trend khat thung chuan kai bel an nei lem lova chu wangin rampum huapin han Chhunzawm ma se kai kan tam da na zirin state sang te pon engamo chen chu thu nei na an nei don ani tuna kanin kai hruaina dan thar man tur hi meinili atanga rampuma hian man tran tur ani dona state sang te kandin huna in chen lo wangin Telangana chuan mei ni sari thleng lockdown hi an lo puang to shima Punjab point mei ni som pasari thleng lockdown hi an lo puang ve bok ani April ni som panga a state sang te din mun anen fiana chuan district za som thum chu Shipui hlawm na mun red zone a puan ani a heng zinga district za som ni pathum phei chu ngai tuam tak an ni district din mun la ria chian lo hi zathum somni panga an om ani tun din huna hian shivei hi rampuma mi singthum sanga ain kan tam to a athi pui ringot po mi sang khat kan chuang to ani Inkharkhip in har satna athlena wang hian rampuma mi zathum somthum pakhat velin an thi puya heng zinga atam ber hi ril tram wang le eitur mamo tok nei lo wang ani tin in rigrap na wangin engamaza tan thiboka shivei lo wanga in ok lumpo mi somli vel kan lo ni le der to ani India rama district zasari somthum pathum auma shivei an tamdana zirin heng zone sang pathuma hian then ania chungte chu red orange le green zone te ani red zone he zone hi shidar na satna mun le thipui an tamber na mun ania sarkar lai pui po he zone a hi chuan a strict le a veiwana lam hi cycle le rickshaw po telin engma man phal ani lova chu mai ba ka dor zong po khar vector ani lo thila office hon ngai awm point athok mun thuma thena mun khatan kultur ti ani mimal veiwa phalna nei te po an permit uluk taka check sak zel ania ni tin mamo siam chuak tu company te chu na tho phal sak ani IT lam software siam tu te ni tin mamo siam chuana mun na thok te in sak lam na thok te zinga po korle bol ho pai tu te chau chet phal sak ania office kal zinga deputy secretary chin chung lam ti lo chu mun thuma thena mun khat an kal tur ti ani tin hrisel na lam buai pui tu te ni tin mamo eile in buai pui tu te po atul dan angin hun bi nei bi ka chau an kal tur ani tar en kol na le fasha en kol na chu an dan pa nga ya kal phal sak ani a tuna hian ram chunga red zone hi za som thum au meka Maharashtra chuan tun din huna hian red zone nga bera mun som palia an nei ani orange zone Shri chu leng saviau ma se veithar an tamlo na mun chu orange zone ti in an soi thina avei chu tam tho ma se ni somni pakhat chung vela kai thar an tamlo chuan orange zone a hian rin lu anni four wheeler te po service phalania amai ro chu driver ti lo chu mi pani bak aphur theilawa chumi te po chu asit hnunga asir ve an thutur ti ani bus service phalani lawa ni tin mamo buai pui tu te chu chet phal sak ania tin red zone ang bokin office lama thok te chu inkal chhok tur ania tuna hian orange zone hi zani somriat pali anom ani green zone hei hi vei an tlem na le vei thar po an tlem na zone ania Shikai anom lo na mun ti te point kan soi theyang Mizoram po green zone a hian kan nom ani bus tlan phal ania amai ro chu sit khata mi pakhat bak a chuan thei don lova ramria sumdon ton na po du chuan ati thei ania ma se hi state thu nei na hnuaya om ani awangin state in tha atiangin akal pui don ani puitling kum somruk panga aya upa te chu chua phal ani lova hetiang chi hian mei cherai por po chua phal ani lo mi pui pun khom theina chi hrim cinema inkhom committee le om khom khap tlat ania tuna hian green zone hi zathum som pakua om mek ani heng baka hian contaminated le buffer zone ti om boka
hei ro chu district nilovin veng emo kotler street emoti na ni tundin huna engza chiang e omti hriat ani lova sarkar lai puipon state din mun thelu turin ati ani contaminated zone a chuan red zone ang thowa uluk taka khuak khirna ken ko ani a damdoile akai hnoi ba ka chak khai ti lo chu engkim khap vek ani tin heng zone a omte hi thisentes run pui nei turin central lam chuan order a peto ani buffer zone a hian shikai niarin helte chu uluk taka chui zui reng ani a dulo ma se sarkar thu in anti sen hi test lui thei ani heng baka hian central sarkarin aphal lo thlona le rail service MST bus service state in kalpona te khaptlat ani a damdoi lam le ramven himna lam kai hnoi ani ro chuan state in alo buai puyang ti ani heng baka hian mi pui pun khom theina bazar zirna in biak in gym le in mu khom theina dang reng po khap tlat ani India ram khopui lian zual panga metropolitan city kan ti thin Delhi Mumbai Chennai Kolkata Hyderabad le Bengaluru hi chu red zone a da vek ani tundin huna chuan north east lam hi kan fel fai ri hlea north east state pariat zinga Assam Meghalaya le Mizoram tilawa chuan he shivei hi anom hriat ani lova chung wangin heng state zong hi green zone da vek anni Goa chuan an mi vei an enkol dam to thu le kaibel an nei lo thu an soya anni hi north east state tilawa chuan vei anom lo na ani ram ra theile mi ra thei tamna India ramanga chuan lockdown hian ngong tam tak aneya lockdown chhunzawm hi atulami ti te po kan lo mai thei a chhana ol samber chu o ti ani ram mi puiten tuar viau don ma se he hri hi ati damna ala om lo wangin Inkharkhip hi tuna a inven thei dan ol samber chu ala niri ani World Bank lamin an chu danin tunang zela kan kal chuan India ram economy hian lo thei lovin hniam lam apan zel dona kan ram economy hniam ber kum sang kha chakwa som kwa ai khan kan hniam thei an ti ani tin ngai han o a economy pa ngai tak nei le tur chuan alo bera US dollar 10 trillion vel angai thu an soibok ani International Monetary Fund IMF lam chuan kum sang ni som ni atanga sang ni som ni pakhat chung hian India economy hi 22% za som ni pani vela tlahniam turin achuta nanei lo po March ni som panga khan 5.6% vel an ni lain April ni som pakwa chuan 26% za som ni paruk vel lai an ni to ani India ram mi pui 65% za som ruk panga vel hian thlatin kan sumlak lu aya tlem poisa kan lalut bok ani rampum Inkharkhip na hian India ram chunga thil siam chuan mun factory za som nga paruk vel chu na takin ngonga ni som ni pakhat chung kan Inkharkhip khan ni tin cheng nuai sing thum sang ni hlau ziang kan nia March ni som ni pathum kha India ram chunga market ten ni khat chunga sum an laklu nember tum ania ni som ni pakhat kan Inkharkhip tuk chia March ni som ni panga kha kum som pakhat chunga India marketa poisa leng vel atam na ber tum ani US dollar 66 billion vel khamini khan poisa chevel awmani India sarkar lai puipo alu a hai khop maya Reserve Bank of India chuan he har sana sut kian nan hian cheng nuai thum sing sari sangli US dollar 53 billion vel a the chuak thaya April ni thum khan poisa te chu semdar ania India ram state zong te chu cheng nuai sing ni sangriat zathum som kwa pasari chu kanin semdar ani April ni som pali khan India Prime Minister Modi chuan May ni thum thleng Inkharkhip Chhunzawm turani thu asoya in kai shuaina po tle ma siang damlam hretin ram mi puiten kan torna chhok jang khai thei dan turan ngai tu an sa hle a April ni som pasari thleng khan RBI lam chuan he lockdown na manatan hian cheng nuai singa a om thu an soya Press Information Bureau PIB in anzir chian na chuan India in independent kan nei hnuwa kan economy chiat ber tum kan tongdon anti India ram hi lo neya eizong nam kan ni a India mi pui za somsari panga vel hi lo nei mi anni heng mi te hi mi re theile har sa tak te anni tlang puya Inkharkhip po hi atuar berpol anni
kan ram lo nei dan hi na satakin thlitui pai monsoon kan tia hian a in ngata enganga thlai chi tha le man ro tha po nein mithiam tam tak omma se kan ram lo nei a in ngat rama hi chuan monsoon thli atle lo chuan ti vak ngai na lo chu wangin monsoon thli hi India rama poisa chet vel na thu nei tu ber Real Finance Minister of India an lo ti thin reng ani monsoon thli hi mun sang sanga tlein lo nei tu ta tan ro asur tir thina chu mitam tak in nga na ani vanduai thlak takin ni kum top lam atang khan monsoon hi kumdanga alo thlen hun anga hian hriat tur aum hau lo maya lo nei tu te po an mangang ru hlea chu chapa hripuin kan khovel an ti buai zui bok nen lo nei tu te tan chuan vanduai na athua ni hle ani huit le chana lam ching tu te an khongai thlak om zual hle bok tin in kalpo ahar sata wangin lo nei tu ten an man roma mo ang an lei thei bok si lo nen an thlai nei chun te chu hral chuana awang bok si tuna hian mitam tak ei tur nei lo le thi ma bakin mitam tak an om mek ani sarkar lai puipon mi puiten kan tuar zia hriain na satakin ma alameka lo nei tu te tan po lon rul ngai lo te abuat saya tin poisa po asem don thu apuang to ani ram mi pui zong tan sarkar chuan purun sen alu le chana te chu mantlom taka hral turin ma alameka Asia Development Bank ADB chuan India chu $1.5 billion apek don thu an soi to bok ani hengbaka hian India rama mi hosa le om thei deuh te poin sarkar lai puya sum tam tak an chung lut zel bok ani engpo chu ni se Inkharkhip chu kan du emo du lo emo Chhunzawm le tur ani dona kan ram ngeya po nun pa ngai chu kan la nei phadon ri lo chu ani kan theina zon thewa kai ni po hian tran ilo kho ve zelila tran pui ngai ngoi kan hria chuan tran pui te po hre lo ila phim khur angai na la ya phim khur bokila sarkar le kan hruai tu te thu zom zel bokila kan ram le nam hi he hri wang hian tlom lo turin thei top I chua zelang ukhai Lawrkhawm ilo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya